wafai tamai mo alo mo lau mari e maoni oni. Tawangi ki hawhio i pēte ki mautolu ai eiki. Fia mo lo te mawhana ke tari ki mautolu ni kotoa pē pong koin. E kātoanga i si. Kātoanga whakaritu sia. E aho tapu ma kehe koeni. Toi fia ma kehe ai he honga ia si. Ko whakamanatu tonu e aho e o maani oni. Lau pehe si ne tala tuku whakalo pene i mua. O e ongo helo o e evangelio sangato Pita o sangato Paula. Na aho eni whakahoko tonu ai i e taimi tatau ko whiri maasio ko e taha e tau ngahi Sacrament toku tapu. Ihe si. Ia ni ihi o ki mautolu, te nau tari e Sacramentani. Ia koe tau lotua i pe eko nau whekina ki nau tolu. Te nau hoko mo oni ki he uhinga mo i tau mua i Sacramenta. Te nau hoko matu o tua i he tui. Te nau whakamo oni i he nau toonga mo ui, he rea mo i ngā aue, ki he tui o ku nau talaki. Ia koe tau mua ia e tau kātoanga. Whakawaa e ia he honga ia he ofa e alo e o tua. Uhinga i e misiteri topu tapu o e misa. Se fia ke taitari make he tau whanau, he hopo a te, he apiko sainai. Kunau whakamaunga mai pe he ulaki. Whakasi osi e mahina kotoa pe. Tau kau whakatahe kātoanga i te pire ai e ki. Pehe ke tari kau whai te kau, kau pātere who'ou, te who'ou pēa e lolo i hono nima, e koe fia ia me ane awhi o ku whanonga whātaha me fia o e aho, o e maoni o ni koeni, au maa e tau whanau ko frimasio. Tau kore mes, me whakatomala mo ni ka tau kau ke misteri a visa. O vete ki o tua mafi. Kai ai whakamia ne to tonu ke whai, i o wanghala, o wangakovi, e ia ngakovi, ko ia o kore e Santa Maria, o waipe, a melo, sa tofu a pe, mo tolu whakainga, fia au ke eiki ko tau atua.
fo mai alo whai o tua mafi. O more more tau ngā ianga la kane tataki tau tolu. I e mo ui taenga ta. Mafi mo whai mana wao whae. Whekaui mai mua o lau maari e mauneni. Kene ke ia whio ai te o mau loto. Pea kene ngahui ki mau tolu koe ngahi te mi pare. Ao koloria. E o gu whangai pe mau koreni. E uawa Jesu Christo ko alo e kune a whio mo pure whakata. Mo e tamai mo e lau maari e maunioni. Koe o tuai pe taha o tae ngata pe a tae ngata. Koe whola o kuto o ia me tohi ai palofita ko aisea. Wahe hongo fulu mātaha. Pea e fisiki mai halito me he sinoi akau o sese. Pea e fua hahuri me hono aka. Pea o kunofo hifo ki ai laumaalie o eik otua.
Ai lau malie o e poto mo ilo mea. Ai lau malie o e whalei mo i mawhai. Ai lau malie o e iloi o eike o tua mo i apasia ki ai. Pea koe apasia ki ai o tua, ko ene whangu nana muia. Pea ko ene whai whakamau, o ku ikai whai ki he mea o hā ki he mata. Pea ko ene whakaosi, e ikai whai ki he ongo o te ringa. Ka e fōu i he totonu ene whakamau ai kau masiwa. Pea e whai ki he tuha ene tūtuni mea, ki he whaahinga maulalo o mamani. Pea tene tāi a mamani aki ai se pita a hono fofonga. Pea tene tā matei ai kauanga hala, aki ai manawa o aluatu me hono longu tū. Ko e whala tonu ia ae eiki. Sa me whetari aki, sa me te au mawha. Tari, eiki e, whekau i mai ho lau maari e, pea kene whakafo ou a mamani. Tāpu e kina e eiki, e hoku lau maari e. Eiki o tua, o kuke lahi whau ange te koe. Koe hāfu anai ho o ngahi ngāwe e eiki. Ko mamani, kua whanu hake i ho o ngahi koloa. E eiki, koe hākoa hono lahi ho o ngahi ngāwe. Ko ho o poto, nā ke whakatupu ai e mea kotoa. O ku whonu mahua a mamani i ho mahu tawhea. Wakai ke tahi, a hono lahi mo hono whaalahi. E ne ngai vewe he ngahi mea mo ui tae whaalawa. A ngahi mea mo ui lalahi mo iki. Ko ho o ngahi whakatupu kotoa, o ku nausio kia te koe, he taimi mau mea tokoni. O ku ke whoaki ka nau tānaki, o ku ke wholanima ka nau whonu mahuahua. Ka hanga kehe ho fofonga, pea o ku nau manawahe. Ka pau te ke whakatanga e nau mo ui o ku nau mate. Pea whoki lewa ke he kere na ngāhui ki nau tolu me ai. Tuku mai ho lau maari e, pea o ku whakatupu lewa ki nau tolu. Pea ke whakafo ou ai funga o mamani. Wholofola, tohi ngawe ka apostolo, uai wahe. Tohi ngawe ka apostolo, uai wahe. Pia i heko sia e aho e Pentekosi, na e a whio, i he potu e ta. Pia whakafuku wha, na hoko hamea o hange, koe mumuho atu oni matangi, ko tō mai. Pena e whaafare, ia teki nau tolu, ne nofo ai. Pena hake teki nau tolu, hangahi e lelo, hange hawhi. O ma wahe, ko nofo ia teki nau tolu. Pea whaafare ia teki nau tolu kotoa pē, ai lau maari maonioni. Pena hanga, i he rea kehe. O whakatatau ki he rea, na rea ki nau tolu he lau maari. I he taimi ko ia, na e nofo i seu sarema haka kai siu. Koe mātua lot mo oni,
Me ngai whahinga ko tō pe, oi lalo langi. Pia i e hoko e longa ko ia, nai whakataha-taha, o nau doko la. Pia nei hangea pēperi, he koe nau ngahi rea, takitaha, o nau o ngoi, ai rea, me lau maarie. Kakahanga apita, o ne tūhake, mo toko hongo fulmataha. Pena o whaki, o rea malanga kia teki nau tolo pehe. Ai tūnga tāmai oi ko isileri, mo whanongo kia ku ngai whakamatalani, ko sisu o Nasareti, ko tangata na whakamoni maana me o tua kia teki mo tolo. Ake a ngahi mana. Mo ngai whakaofu. Mo ngai whakailonga. Ai au kumororo tong hanga ki ai. O kumou ilo. Ko tokotaha ko ia ko tukuanga. Miho mou ni maa. Ka mou puke. Ake o mou ni maa. Ai i te ni. O tuki whao, mo whakapongi. Ka kua loa, ono tālanga i, e o tua. Ko se su eni, nai whakotu e pit, e o tua. Pea koki nau tolu, ko tō pē koe kau whakamooni ki ai. Aua, i hon hākia ki rewa e mafi. O e o tua mo ne mea whaki. Me tamai, koe tala ofa e lau maare maanoni. Nane lilingi mai, mo mea ki ai, pea ko mou sio, mo whanongo ki ai. Koe whala tonu ia oe eiki. Toka teu e o ngongo lerei. Haere mai e lau maari e maonioni, whakawhonu e ngai loto ho kakai, pea mā whana ho o wha i a te kinau tolu. Fiatek mo tolu a eki. Oe ngongele i tapu yono to yeluke. Luke ko hono whā o e wahe. Pea whoki ase su ki Nasareti, koe kolo ia nāne tupu ai. Pea au ki he sāpate, pea aluai pe ase su ki he wharelo tū. Pea tū hake ase su ke lau wholofola, pea o angerewa ki ai e tohi e palofita ko ai sea. Me ai hakerewa e se su ai tohi, pea ne lau ai potu tohi ko e ni.
Ko haere mai kia te awa e lau marie oi o tua, he kuone whiri au, ke umalanga i e ongongo le rei ki he kakai masiwa, ke whikau au e he iki, ke ualu o tala ki he kakai o kunofo popula, ai mea te nau Hawaii. Kone whikau au, ke uwhaka a ai mata o e kakai o kukui, mo whakataua tā ina ai kakai o ku whainga tā ia. Mo whanongonongo eni ki he kakai, ko e tau eni ko whakatāpui ehe eiki, ke whakahoko ene o wha. Na e tāpuni irewa e se su ai tohi o whakawhoki ki he se tuata, pia ne nofo ki lalo. Pia na e si o whakamamau e kakai kotoa he wharelotu ki a se su. Pea pehe angerewa e se su ki a te kinau tolu. Ko hoko mai he ahoni, e ngahi mea na aku lau atu he wholofola. Pea tala noa tahai e kakai kotoa i a se su, mo ofo i ngahi mea marie na anerea aki, pea na anau pehe. I kai ko e foha pe eni o so se fo. Ko e ongongole rei tonu ia o e eiki. Ko ki mo tolu kotoa, o ku teu ke tari, ai Sacrament o e confirmation, ke mo kataki mua, o mea hake ki o runga. O ka more pe mua, a ono whakahoa asi, ai feitu ona e ki kātunari soani pati tamafi. Ko e piko po o e tai o sisi o tonga mo niwe. O kou whakafufunga i atu heni ai ko siri o whakai tauhi. Pea mo e kāinga lotu o e parokiani. Ai whakatangi roto mo ularoa mo oni ke anga rei pe mua. Ka ke whakahoko ange, ai Sacrament o e confirmation, ke toko fitungo fulu ko eni, o kunau tutu mai. Ke pe kunau whiunga mo tau i e Sacrament ko eni. Ko ia, ko osipai ahono teu ki nau tolu, e he kau whaiako taki mo ui karistiane, tāpe mo tauhi parokia, la mohono tokoni. Pe foki ki he ongo tāhine tāu po ou. Pe moe pou, ai mātua tauhi whānau. Pe kumaka ngai, i he whalala, i tataki ko ia, ai o tua mafi, ko au tui mooni o kunau tāu. Te ria tokon mai e ki o tua, ia ko tau whamo ui ko Jesu Christo, ko whiri rewa ke whakahoko ki nau toluni ke Sacrament ko whirimātio. Kau kātoanga ritu sia whoki, ai a koe tumutumu ia e tau tui. Ai au kātoa he uwau e kātoanga ko ia e
ngahi whakailonga, ngahi whatongia, topu tapu, whakahoko, nau tala noa i pe ki nau tolu, ia ki nau tolu pe i uhinga, ai tau tui Karistiane. Pehe uhange peko anea whi, e ta whaaki e tala whakafonua, ngai taanga, whakakupu-kupu pea, tau olunga i pe whaiwai, ko tala noa i pe ki he tupuanga whakafonua, e ko e historia o hamea nai hoko, e whonua ko ia pe ko siasi, pehepe tau kātoanga koe, tau ui koe ritu siahi siasi. Ngahi o wau, ngahi ngā ue pe koe ngahi whakailonga, o hoko ki nau tolu, pea mono ngahi whakakupu-kupu, koe whakatalu-talu ia mei mua, o ne hangai o puke mai, ai mooni mea e tautui. Te whitu whakatorika. Ia koe tā haene ngahi talatuku whakaholo ko ia, koe ngahi sakalameta i siasi, pe koe ngahi matawai, o tawhe makehe mai ai ai kalasia, pe koe hiwi o lau maari maani oni aina e mea awhaki e siasi. Aina tau kātoa ngahi aholahi koe kui koe Pentekosi. Ia koe ahoni rewe pongpongini, koe tā haia ngahi o wau tapu ko sakalameta konfirmasio. Ke takitaha pe a ngahi kātoanga, mono ngahi uhinga, mono ngahi taumua, mono ngahi whakamamafa. Ke tuki mono nofo, ke whakamanatu, me he tuku i kuonga, me tau tangata, o ke ipuke mai ai ki he ahoni. E koe ai koe konfirmasio, whanau, whanong ke whetapa kua whai pia mo so se fo, koe toko whitunga fulu. Ke whakahoko ke aginau tolu, Sacramento koe ni kune whakafofonga ia mea ofa makehe koe ia e lau maari e maani o ni ki he siasi. Ka koe iwi, i kalahasia, mono ngahi whakarea kehe. Ka kuhau kotoa pe ki he mo ni mea, koe mo ui eni ai o tua, e ne whinangalo pe me imua ke vahe mai ai mo ui koe ia. Ka ne ui rewa mo ne whiri whakotu ono siasi, pea ho mai ki ai aho Pentekosi. Ia kei puke ai pehe ki wharukunga, ka kai ki tokosi, ki ka wako, e loki o lunga, e hoko mai en ki ho tau kuonga. Mai nau hanga ai pehe siasi, e ngau e iwi ko e ni, o whakotukutu ai ngahi mea, e le rei ki he tui whakalukufua o siasi, whakafui tui e ne kau me mipa, a koe tākanga e eki. Koe ai te u. Ngai pe ko no puke talu me mua, e piko pope, te tok whakahoko Sacramento koe. Ta kono make he. Ko hui e whelave i tonu ai uhinga Sacramentani, moi mawhai, tai uma e mo ni mea kau ki he siasi, misteri koe siasi, ka kono sino haa mai mamani. Anga mahe ni pe, tu whaholo ko ia, whawhai mau pe he piko popo, tau sipi. Ai whakatapau i honga e peka whetapa ko mawhai, ngāri whakapapau pēne, as whai e teu. E koe ko toku whakahau koe ne, a Sacramento koe ni, o whakalau ka atoa mai kau involve koe he, hono, teu e whanau. Koe kau whai ako isi ela, koe pātere, koe tāu po o, pēa koe. Pēa koe ne ngāri le vai a koe siasi sino hā mai, mo e ui ke tau whekau aki. He ku ui toko tāko toa peku os pataiso, e os konfirmasio, ke whatongia aki ho teu i e toko tāko toa peku kau ngā whanonga. Teu i aki hao whakamooni pe a au, ke whakaai ho kau ngā karistiani koe. Pe toki makehe ai pe e polokalama makehe, ui koe ako lotu, aina e whakahoko, e kau tangata mo kau whiwhine koe ni, o whakatau mua ke hano teu i makehe, o whakatau mua ke taha ngahi o wau tapu ko Sacramento i siasi. E koe talo whakahalo koe iau, whahanga pe piko po whaiki, te ki tesi pe, pe te ki whakatapau i pe, a ke whaingi whehui, koe ia te muki mānawa lere. Sio peka patiola ko marimare ko pene.
Ta taki pe kau tāpo, te rei mo te Joseph, ki he Sacrament tak koe ni. Koe o wau ko tō pesi a siu ki ai ngai whailonga na kulawe ki ai. Ngai symbols ko signs, Ke te elango, toko, I seso na e kohu ane nai. O ki ai ho nau uhinga. E taimi ko o ku whi mau taki ai ngai uhinga, o ne talanoa I mai rewe ai fo I uhinga, o I kātoanga, peke fo I wau ko ia. Koe te nāw tala mai ha taha ngai whailonga, I he ki o wau ma kehi koe a ko frimasio. Hiki ake pe lima, tūha ki olonga ki tamsiko ea, tari reo laki mau whanonga atu. Hili whakini, pas kia. Te whailonga ta, hili whakini mai, I meha ki olonga ta hen. Takailo toi ki pas kia. O tari mai he whanau isi e la vai whanua e wā a e uho e ngai whailonga. Lahi ngai whailonga kehe, ka koe te whitoi ni unau hanga puaki mai tapu mo ki naua. Koe ki whakinima, koe whailonga whakatau pe me I mua. Ha a pēteri ake, ha wai ke ka apostolo. Koe whakinima, hange pe koe hiri whakinima ne whai ke pātere fo'o. Koe whakailonga ia pe uhinga, koe tuku ki ai hama whai. Pe koe tāpuaki. I he ne pīkinga koe ki he mawhai na utara noa ke he kamataanga. Tok whoki mai mei loma ngai uko hiri. Koe tumutumu ia o e mawhai na e oange he loki o lungana utara noa ke ai. Ha wai peke tui tapu. Pea koe ahoni koe laki tui tapu ia ko sangato pita. Pea kui ki nau koe ongo helo he evangelio sangato pita mo Paulo. Paula ena e tae mape he evangelio alu ke tu kui kakai ngahi kauwai ave kosperi. Toi tuhui mai pētahi ne, koe tākai lolo. Lolo na upani ake pātere fo'ou, lolo koe ni, toi uhinga pe moia, topu tapu, tākai aki ea koe. E tākai ia iho fofonga. E tākai e pātere, hono nima, koe hui e topu tapu e mea e ala ki ai, me orita e o tua hono alo I siasi. Koe tākai te uatu ki ho fofonga, ki ho lae, tapu mo koe whailonga e kolosi. E kai te utaho mui ulu, tapu mo koe, te ringa, tapu mo wei, tā tonu pe I ho lae. Ko talanoa pe ia te ia whailonga ia, ko koe te ke fofonga aki a kolosi. Nui ai fie mau ku ke matu o tua nai. Te ke ta irifia nai. Hei kai te ke mai nai. A o karistiane. Mo ilonga e kolosi. A kolosi koe nai hawhaka misiteri. O makehe ka koe moau katolika. Pea ki karistiane ko tope. Ko tau hupe ka wharengotu. Koe uraki mea koe tau tae whailonga ko ia I ho tau sino. Nengo nasi manu ki tau tolo e ako. Koe hae siasi tuhu koe. Koe whai nau kui. Ka kui ai uhinga. Ka te tae ha fofonga. O ke ai me whailonga taha. Kui ai mono uhinga. Toi eke at pe ke hata te toi mana tu. Hae taha nai. Meha ki olunga ki tahine. Pas ke ai. Ko tau fofonga tau te whito tau tolu I tonga, tapu haia. Ke ala, tau whakatulou he, tau olunga tau tamai, no ulu. Koe ngahi o wau, ke whakaha tau whakaapapa. Ka ko fofonga, te upaha ia ea. I he whakaapa mo e pore. Matui nai rea pia e kingene kaua ko. Pā I hoko wahe tō matau ave tō hema. Ke ave pōpuaki koe karistiane ke loto toa. Pea koe hui ngai uki tā fofonga. Koe mau whaamui me mau lotu ke toa au ke a koe kui wha fofonga. Nā ospe a honi ia. O ke whoki at koe ki mamani ke whamooni ke hoko loto toa. Ko kāsia koe he ngai tsunami e whakalaka a honi.
Me ngahi mea ku tulu i ki loto. Ka nau hange u hare luia. Mo hafu e ngahi mea whakai ai me whakatau ere. Te ke kei tae kolosia koe. Te ke hoko ko hakau mā oni. Aina ri tani aki he aho. Kai tokoto e pātere fo au me ewa. Koe kau mā ni ko tau whakaai. Kono hinga e ku tohi ai a te koe. Pe te ui ake hingoa sangata mo sangata. He kai te ui ake koe hingoa whakai māmani whakai tangata nau. Ka te ui ake hingoa e kau toa. Ko tui e siasi. Ko nau mua mau e nau tikite. Hoki he vani. Tunga he ha. E nau loto toa. Ke whakamooni. O au ke mate. Pero uhinga ia. E ki pāi koe. Kau toi o pēat ke uhinga taha. E koe rea i whaangau e peke kofri maasio. Koe nau hoko koe kau. Sotia. E koe sotia au tau iko tau peko kakai laine mua he tau. E mate me mo ui ka nau hanga malu i ha whodua. Pe malu i hanga hi kaweinga. Ma onga tau te whito. O kia ni pikinga whakaotua. Pe te nau mate ki ai. Ono uhinga i makehe kofri maasio. Mo ki rea whakatua nai. Ko sotia. Koe pore. Te ke kei sotia. Ke aho ho mate. He koe ras tai mua ia he mate. Pekia he kolosi. Kai toi atalo to i tāniti na e tāpuni he urak fuanga hala. Pea whakamere ai hao ai whakatupa e tua. He talangata e urak tangata. E koe tau talanonga ia he wholofola e aho ni. Koe whakamanatu kia ki tau tolu karistiane. Nai kai ke mau whaingo fuang no toi a wangi o i tāniti. Nai mau wake he tātaa ka koe tātaa. E alo e o tua. O sia ke mafa tuki. Koe kai se maa ke to maa e tau karistiane. Koe hui ka tau maa e matapā mo ui ta e ngata. Nai sio whakamamau ki ai. Kai ko sio koe nei hui koe kia tomu ane awhi. Ko kua he tuku hua ko sio whaka e ua. Toku mahina e haoni. Koe ka apostolona nau sio kau maani oni. O sio whakamamau o ope ki loto i tāniti. Koe nau sio mo i visone ko ia. Na nau mau rema. Te nau iai. Ia nau kalauni. Kono hinga e te uia e hingoa ka maani oni. E whakamanat kia te koe ko sotia koe i taimi. Ke tau i mamani. Ka toki mau e kalauni i tāniti. O sia kai monu ia me tāpuaki. O hoko hio baptaiso. Pea lango kia e sakramenta koe ni. E kuna waka o me baptaiso. E kei pepe foko ia e baptaiso. Ko mami pe mo teti. O tamai whae whalau marina na kei. Whakafofunga i mai koe. Koe ahoni. Ku ke fuulahi. O hinga ina whakatukutua e siasi mei mua. E whanonga whakataha e ngā sakramenta koe ni. O baptaiso. O no taritari mai a koe ki mamani. Pea fufulu ai koe me nunu a tapu. Nunu a kovi o raka fufuanga hala. E koe ni reko frimasi o ku ke matu o tu. Ke tu ve e ua. Ke sotia. Ke whakamo ni rewa i ho toonga mo ui. Pe au ke tumutumu taha. O whakamo ni koe mare tire. Tau tui e te unga kulakula e ahoni. Kone tui te unga kulakula pe kātonga e sia ne ripsia. Whakamana ia. Mare tire. Aka ahoni, o e mo ngai tangata e ko pita mo Paulo. Nana mate whakatawos. Mate a Paulo, tūsi hono ulo. O tolo wha pirikimi ke ngahi. Mā tangata ala e si ke whaai e kau pirikimi. Asia e whaitu ne si te kai hono ulo. Mate, fia. Pita, kalu se whai ko tumu ea whakatanga, whakaliriftaha. E ane kore, o mua ai au ke tatau, mo i whai ako. Whakatūlo iau. Ano hiku angai. Ko mare tire ko tumu ia. O whakamoni he ofa, ki o tau eiki. Ko hinga eki tuku hua. Whanau, e sotia. Whawhiawhia mau pe whanonga ki muri. Eke hatu. Kau tonga au nau. Active he ngahi palo kia. Whakawhiawhia te whanonga pe. Nau o atu pe pia moe whakairi e nau ki tui. He whanua lotu ko tonga. Nau o pe ko ia. Koe nau whangakui, ngahi tamai, mā te aki e siasi.
Na wore wa whaka mo oni. Pore a kau palangi, fia kau palangi tola na pe mai pio po. Ko ki kau tonga ne mau ki palokia. Mea ula ki pe una tāno mai, tare ni tia hiwa. Nau hanga, whaka ai e ritu sia, mau palokia. Ture mau palokia ko kau palangi vai. Hau kau tonga nau hip, o mai moi fo. Ko tala noa ke uhinga koe, oi aho koe ni. Mo hoko koe kau whaka mo oni. Ia tau eki. Ia o rea, o ngā aue, o toonga mo oi. Ia kau pātere hen, mau wheloak ma kehi mui he. Tō lahi o pita kau pātere nei whanofo e aho koe ni. Whaui, whakalaulau noa pesi a si koe ngō pirinisi eni, e kau apostolo. Pita mo Paulo. Nā whanofo moa, aho wa hiwa sune. Pātere siare, pātere sirito, pātere venkit. Rai me kau pātere. Mo mana tua mai ki nau tō, ah ma ke hente nau fia, e kau moa. Ko fia, whakawa e kai koe hui ka mawhai mo, whakalangi, whakatangat, whakamamani koe hui koe kau pātere. Ko fia koe hui, whai si o mau pani, a mau tā kotoa he whariki ngai wharelot, kehi si o tau tae siskotonga. He aho o e ongo maa anioni. Pea hiwa i ritani. Ritani e. Moto koe nei si o koe ki o wau. Ma kehe si a si i Vatikano he ngai wiko he. Koe ritani, mo minit whakaosi e ose, ma hua mai me loke ta. Koe ma wau ia loto punou, mau ritani. Kore kau maa anioni. Kore ki langi, nau osi mua ki ai. Nau a fio hifu. Ke sias haa mai neo ne angahala ia. Ka kei taka mo a fio ai lau maari mani. Mau whakaholo atu leo ke loke. Ka hiwa e kau maa anioni. E ngā hiafo, tālai a siasiu koe afu whakakere kōrio. Chance. O ki ai pe hono whai ngā ongo. Koe kātoanga mamalu. Ai nau tara noa ki ai e uhinga siasi. Ka mau whanonga rewa. Mau whanonga koe ia, mau wōrewa. Potu koe ne whai ai. Ai whiri. Wha malo ati ka homo ulotu mai hufak ne whai. Whoki mai koe ni. Ka koe uhinga e tara noa koe ka hiki sia. Pe ai ki tau pōre. Koe ai ke o mai e mo o ni i mea aku tō maa he ahoni. He ki ai e uhinga o tōunga aku tau tō ai. Ia te rea tāku tau pe kau tō he tō ai kau sai aniti. He ingoa koe nau tohi o ki leipolo koe kau sai aniti. Ro wingang ma ke he kātoanga siasi ui ko ritu siak. He ukai ke kātoanga tō taha pepe tau tolu peheni. O kui heni kātoa. Tō koe COVID-i, tāpu ke toi whaha lotu, tātāpune ngai whare lotu. Te ki whare lotu pe ko te resia, tam si ko se sui tau taimana. Nai ata ki hatau ki lota whare. Pea hulu e TV, kau whai pea malanga toko ta. Pea utalangi ke fukakai. O kai te utoko ta hao. E fofonga siasi utau iai, utau i heni tau tolu, mo ho site o langi. He koe kātoanga ini au makehe, he kui heni a lami, kalu se whai. He koe ia pēna e wholofola e pōwhaka osi. E tau mawha. Ki mua ane pēkia. Mou whai eni. He te uheni ki he pāngangala. Mou tō e mā koe ni he kohoku ia sino. Tō mo ipu he kohoku ia toto. Kono winga ma ke he pe kātonga. Pene nga ture mo he kau pātere ia. Tonga malanga. Kāku a ka wānge lo ia. O nau i langi nau tolu me kau maani o ni. Ke nau kau whakataha me motua malanga longo a koe ni. Toko huaka. Kako misiteria whanau. Kofri maasio. Koe ta kau ki ai. Misiteria ku tau tapu. Ke toko taha yo ne o whai koe muao. E pekia e kolosi. Lamia ne ka ia hane komi. E si taki atu peke tāmate anga. Koe hui ko koe muao. Ne pekia ko ia, toi a tāhe tau no whanga. Sa, ko kone moau, e tukui ko ngā, me tō tangata, ke ta ngā we isi ene mea ofa ko ia. I tala noa huane,
Sipa mai i tamana mau. Whai pe mau ki kātoanga ki api. Whai ki te pire he, te pire atu hepa. Ki whakawhiawhia, atu me nau ki i pia ke. Hai ki wawangu mana tue. Tako nau whiawhia pa ku e tala noa mo e wawahe ki i tama he te pire. Taha kune ma u e tala noa. Pea ku whiawhia pa tau whakasio mai pe kā. Ko ilo whinga mai ke te pire nau ki ai me kau pātere. Ka whai piosi iau mai mo toa ki sipa whiawhia. Tala mai. Ko pea, kane mama pe ai mo te pire. Ake na ke mau i tala mai ia. Ko ia, ta mai nau tolu ko te umate vave. Pea, ka mena whae kata. I kai, ko mena whae kata u talange au. Ka ke urifia e mate. Pea ko whenga mai ka koe ke talata e pe fui mea. Ka te urifia e mate. Ko ia, ka te urifia e mate. He ko io pea te waru ki he vani. Ko pea toko. Ko ilo re au koe. Ko ini tau ki kata. O kai ke mau whainga fua he vani. Ko pau ke matua. Hena ne tala mai be ko ulama i au pa ko ata. Ulama i mo fili. Hange ko hanga hai hono ni ma ke ma. Ko hui ko takanga. E time ta tau bene te fola be e ki. Ko pau ke fua ho kolos. Pe ke mui mai. Ke hoko ko matea. Ko hui ngai a ko ni. Ko whamana tu. E ia e kolos te ke fua ka. Oa te ke fua toko taha. He ka tau toanga e ka tau pehe hanga ke fua sipa mai ko ni. Te umau pea he van te wāru. Ko fua toko taha ia. Ko sio i koe ki ai pe. Ke kita e kona talange patere fo o. Me. All about me. All about me, Father. Halaiano. He whaingo fua ke kolos koe mea ia koe ia. Te ke pure hapis nisi a aho. Te ke mau mawhai ngā au whakapolitiki. Taka tāpuaki ia. Ka e malama noa pe he tau whanki tāpuaki. Whaka e māmani. O whakakuihi koe mo au whakangaloki. Ai fu tāpuaki te whito. Ko hoko. Ko e ākonga. Ko hoko pani ko i hoko whirimasio. Pea toi waka omo o tari eiki. Fu mea ofa whaka aho. Ko whakamana te whitoa. Na a kuihi ki tau tolu. I o kai hala ki tau tolu. Te tau homo. Oa na tau siwai amanaki. Ka tau ono mai he whakafo ou. Ki e eiki kune o si hanga o la kai. Pea ne hanga fua tau anga hala ia. Ka tene pore i koe moao. O whina ngalo i ke tau kau. I hono toi ngāwe i fo ou. Ho tau pare ki hewani. Kai whakataha mo ia. Kono uhinga mahu inga aha koe ni. Koe whamanatu ka koe. Ouan a ke alu toko taha. Ia pe whainga tui pe he. He vani e alu ko kita pe mo kita. Nai whakatupu ki tau tolu he o tua. Ke tau whekau aki. Hono sino haa mai kui koe sias. Ia koho maanioni. Pok maanioni. E fie mau whekau aki. Kono uhinga ia kau komuni o me palokia, mo taiosis, mo siasi. O kuvivile a honi e tau whekau aki. Ke toko ni, hake aki ho toko ua, si he atu. E ka pao e kai te tau tani maki e tau tui, te tau fia he more ho tau kau ngā whanonga. Te tau kata he sio no ngāhi, ko vi ia sonsolo mitia, ai ku hoko e ahoni. Ko hoko e ka foi arena, o fia, hono tuku hifa ho to kau ngā whanonga. O kai koe whina ngālo ia e o tua. Pea kune tala e kei mama o ki tau tolu mi ono pure a ngā. Kono uinga ene mahu inga e whanofo, o mo whanau tama. E taim tatau ke pore i ki mau tolu kau tau hisipi. O vivere whatongia whakamaani o ni e kakai e o tua. E ka pau e tuku noa ki nau tolu. E whaingo fua no mau tangi ki nau tolu. I ngahi mea maari, o mea whataimi, o mo uikoni. Au tau si ilo pe, si o kia he solo mitia. Si, tāpala sia pe. Pea ku lave ai ma kafo ai sino haa mai o eiki e ahon. Kai ke, ko ta whaaki o ku
Ha whakawhofa, koe tawha whakatua meri. Koe ne tua meri e, kono whakateunga a ki koe moau, a ke nau, o ia pe koe na ne osi ikuna mate, ikuna angahara. Kau ngā whanonga te whakaose osi a kirewa ki ai, e tala I whare. Tau ofi ke toko taha ko ia. Ka pauna ia hatu ki a anga lawe. O ku ui pe e tau tolu he hala whanonga koe whainga maari. Always an opportunity for growth. Always an opportunity for renewal. That's why it's so vital these days in the history of the church. Renewal. Ko whafo. Ta tau ilo ko toa pe ahane e pāi fu mō ngā whi. A fuhi a tonga eiki. Mo tonga ko toa I he hefu. Kia te au, koe whainga maari e nengo nā tau tangi a loi mata. A koe tala noa pene anga ki a Isleri, ka mata anga a ki whamire o tua. O wā umai peke Isleri a honi ko siasi. Ka ku hoko ha whakatamaki, ulo ki ko whakatokanga. Whakatokanga I he ofa. Ko ha whainga maari e toi langa fo o e mo ui. E fia ma pe tala noa ma whahinga, ka ngā pātere. Motua ma nofo. Ngā uhe siasi, wahe nea maki te loi mata. Koe tala noa ke ngai makafo, mai ngai pore whanonga anga. Ka koe hui koe tui koe ko whakateunga ki taua. Ai toi lama ke whakatoka ngai. Ai kei ma whao mai pe tau kupu ofa e ki. O ka pau te tau oange whainga maari e kia. Kono huinga mahuinga e tau whekau aki. Toni ho kau ngā whanonga ke ne maa whainga maari e koe ni. Kai, e mōre whainga maari e whakamoi hata. I he tau nofu, loto sāuni. Kai ke tau whonu he ofa. Ai hoko he au. Whatawangi whanau, pau te whakaosi, aki ai peki whamaha popo koeni. Ka pau e ke wheu koeni. Koe haenga hi mea te whito, whikawaki mo e tau tui. O whelave taimi tatau, mo tau whatongia I taimi. Mo tau una loto ki he wani ki eha tau aho. Tau whakataha ki ai, koe fua e tau fua kolosi. I he tui mo e ofa ki ho tau eiki huhui. Ia mea e wha. Tau tala I whare whakausia ki tau whanau. Whimasi. Uluaki, ko whatongia he tui koe talaki. Talaki e tui. Ko nunga mawinga e wharia koe talaki. Proclaim. Talaki e tau tui. Ko tau tui, it has to be proclaimed. Pe talaki, o kawat ki ai whakahinohinoi, a kofi, ai tui e siasi, ke mātu aki mahino. Nuinga mahuinga e a kolotu koe ne tāno ke a sefo. Rea peia e kina, ne whai ki ne kawa mō, whakahinohino, a ko. Ua, o pau ke kātoa ngai, ai mea tau talaki. Kono inga ma ke hete e pire koe ni. We must worship. We must celebrate in worship our faith. Kono inga tau ui e kātoa te whituko o kui koe litu sia koe kātoa. Aka peko mō tolu ka mō kātoa ngai ha aho e kolo. Koe mahui ngai aho koe ia. Koe mahui ngai aho te ke celebrate your birthday. Ta tau pe mo siasi. Os finangalo pe o tuanga. Ko tau angai whakai tangata ke tau celebrate ha. Ko tui peka kau tangata koe ne whakanofo. Whainga tau wani makohiri. Na tau ne aha wahiwa sune ki muin mai. They deserve a little celebration. Ka ke he peke moderate pe. But we need to celebrate something. Tau feel good. Ai kono waia kātoa ngai. Ai tau tui. Kai te aha te whainga whonga tau tau koe litu sie. Ai koe uhinga e tau whakataha. Kono tālaia ko hei tau tolu mo e tau uinga e tau tui. Tau whakataha rewa mea ui ko ritu sia. Kono ngai mahu ngai ke te uteu ri tiam kātonga eke. Kono tolu, o te whitoi mea whekawaki mo e tau tui, ko e whakamooni. Witness. We must witness to our faith. Ai whilawe lahi ia mo e toonga mo uina u tāno ke anai. E ko e witness whilawe ia mo e wheitu koe te ke iai. Te ke ngā ue, pe te ke politiki, pe te ke business, pe te ke lālanga I api, pe ko toko taha tau tai koe. Te ke whiohi ai mo e kakai, e ngai foi arina koe ia. Whakamooni ai.
Kai ai ke alo malanga. Whamoni pe ko he te nau ngoi pe nau tolu. Pe tamu ko tolu te nau nāmui pe nau tolu. Koe karistiane koe puke katolika koe. Ia, o whai totonu. Ia o whakarea he ofa. He anga re ika i kai whakamore more pe sauni. Pe lau kovi. Pe koe na lau kea po Francis. Koe foi pomu ia aho ni kui koe. Gossip. Koe sarcastic remarks. It's a terrorist bomb that's more powerful than terrorist bomb. Gossip, destructive. Try to witness by avoiding it. Then you'll be strong and become a real soldier. Ao nia ko tau sia paka ki foi pupunga nge ko ki tau join in. He ha, e tuku ifo. Ko anga ia whakalawe ai sino hama e ki. O inga utangi e tau whaia Maria ne hao i tongani. Manuka sino hama ia siasi. He tau hanga lau i kovia hai tuku ifo. Kau ai pe mo mau tolu. Kau mau. Tari ako konga ko whainga maari e. He kai ke mau hawa. Kai ha, kai whakafo. Ai ke poin hon tolu mau ina. Whamoni, whakaaha. Ia tonga mo. It's not easy. Ka whako lawe. He kai ia mea whainga taa ka pau te ke fua whakataha mo ia. O whiki ai, mea uruaki ia ko whakawhi au i whare lotu. O lau i losarios, mea au mea ke tau whae. Ke tokoni ia ke ho vai vai. O sa whia te ko mea vai vai ko mua mua ala. Whaka o si lewa. Ke te whilawe mo i tau tui. Ko mo ui whaki. Au tau i ko charity. Ko pau ke hanga whakahaha o ki ofu. Ke tau mea sa skatorika ui ko whikau e keresia. O tokoni at ke whikau te whito ai o tua. Ai ku whaalu te kotoa no whakamā bobo au he ofa. Golden rule. Love your God, love your neighbor as thyself. Hange ko koe. Ai koe ofa, koe uho whakaosia, ko tau ui ka maua tau matapā he. He whilawe ia moe ofa. Ke masiwa aina lata ki aia eiki. Ane pehe ko hoku weni, ko whonga, he masiwa. Ki nau tonu he api hopo a te pōpura. Ko tau whanga toko unga aini whakatu whaafine. Ko wheu i le vai e koe ke karistiane mōni. E piko pōngu ki a hau taimi ma nau tonu. Kau pātere. Toka tāha pe. Si ahia kau nau tonu tāko te moenga mamahi. Ko e uho ia hono whā. Tau ui whakaristiane. Ko e ano aunga ke umalanga maari e. Piau pui ki he kakahi. Kai te uahu, te uaahi a pea, o kaunga api o kiai ai whokoutua. Pe ko ataha e whanau e whangi whaamiri, ko e konga whaamiri, sa kulukulu kia, ngai whainga taa whakasosia. Ko e pore vivire aho ni, kaunga whanong, kaunga kaistiane, ko unga e malanga loloa, ko unga e pihiki o tōku reo, he oku viviri ai ahoni, o whatongia pe oku whakaloto lahi, si maulahi whakalotolahi a hon. O mai rewa e tau koe ni tau makehi ka koe moau katarika. Tau e siu pere. Toko lahi a kakai nau whi mao ha tau ataina. Tau ataina ko loloto mo tolonga mo mo oni. Koe kalanga ia e ki e kosperi ko pani au ke alo ave e whakatau ataina. O mai be e tui tapu. Ka veinga e tau whanonga, koe tau siu peri wa noa wa nima. Au ngā whanonga, o whakawai e tau siu peri amanako e ni, e tau eiki, whakawai e uhinga e tau amanako. Ne toi whaki mai pēa e whine, e whakaosi ki ai, e tomu e kolosi, tāma, koe nao whae koe nao tāma. Tau kore ai pēhanga tau pōpuak motua e ngai aho uko hiri, whake mariama mo tol whanau. Whi masi, kore ni toko ni, whi kina ki mo tol, ki mo hoko. Kau, whamo oni ki he eki, whainga nau whonu he o wha, whainga te nau talaki, e nau tui, karistiane. Whainga te nau apasia ke te ia, ka atoanga, te pire whakaritsia. Tau unaroto e ia, tau nofoanga, ka atoanga i he vani. Kai te hamea ke he whai he wani ko litu sia, whakaviki pe,
Ko te ha me do ki uta pe ta o tau mata u pe ko. A ke hani whariri maha kui puti. No moa. He vania ko e whonu e po ke whakaparea e tumutumu. Ko e tonu ngā. Ko e whonu e lau maari e. Ko e apasia pe. Ko e vikia pe e ki. Ua tau iai. Ko e ritusia pe iha kātoanga he mani. Taipe pe kia e tau ki kātoanga he. Tau whaamu le ha tau no whaanga. Kātoanga ko ia. E hoko atu rewe tau uau. Ko re mai e tau sea. Kamata aki e tau talaki e tau tui e tau toki hoko atu. Apo e tau fuakawa, e tuku pāhi o tau papitai so, e whaunga nou moanga mahi ni, e tau te tāri aki pē, ka mō tāri mai. Alo, whana, tuk mai e pē ke tau, whamoni e tau, whafo e tau tui, papitai so. Te mausi aki a se tane ko te volo ia hene ngāue kākā, palomes kākā ko toa pē. E mou tui ki he o tua ko e tamai mafi ia, aena ne whakatupu e langi mō mamani. E mou tui ki a Jesu Kristo ko no alo pēta, ko tau e ki ia, ai enai alo i tā po ko Maria, na kalu se whai, pe kia. E te rio pe ato e tu, hake mehe pe kia, a whiha tō mata ue ta mai. Ke mou tui, ke lau maari e mā oni, ko matawa ia e mo ui, nai hae rei whoke ka apostolo i Pentekosi, e ia honi u whaki whakasākala meta mai ke te mou tolu, i e kōwhiri māsio. Io ko hatau tolu ia tui, e koe tui whukia siasi, e tau pore i hono talaki, ia Jesu Kristo, ko tau eki. Amen. Kore ke kau pātere, mo lava mai mua ki moani, ki tau whai hi whakinima, e kore peke iki hake ho mo ni mā whakatou osi, ka e mea pe olunga kau ko whiri māsio, e toe ngā ke mou mea i whoki lano, whakahoko e o kau koe. So ka inga o whina, he paptai so, me whoakea he o tua koe tau tamai, e whanau fōu e mo uita ngata, ke ne whanau whiriwhiria. Ki tau kore ki he tau tamai whakaiwani ke ne whoak mai lau maari maanioni, wa mālohi ia ke ne whanau, ake ne ngahi mea o whaa. Ia mo tataki nau tōke nau wofiange nau tatau ke Kristo, unga e uraki o wau me whailonga i whakinima. O tua mafi, tamai aha mau eiki ko Jesu Kristo, na ake whakatau ataina i o whanau o whina mi he angahala, aki ai vai o lau maari maanioni, pia mo fuaki ke te kinau tolu ai mo ui fo ou. Whikau i fo lau maari maanioni ke te kinau toluni, ko honau tokoni, ko honau whakahino. Whoaki ka te kinau tōre lau maari o e poto, mahino, lau maari o e whakakaukau le rei, mo e loto toa, lau maari o e ilo, apasia, mo e anga whakae whanau ki o awhio, o whangate mau koreni a Jesu Kristo, ko mau eki. Amen. Malo. Ahakoreba e te whito i o wau, tāka e lolo tapu.
pau.